أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيئنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندراد مسبة يا وبفوت بليس on calminama on jurama on beltanama kadi hano fewi on mbiyama jokke golle min jii golle mon. En gari kadi hande en ganduɗa e yewtude yewtere men korka, kadi en gaddi hande darsu men jeeɗiɗo woni épisode 7. kono noon kadi eɗen ñaago allahu subhanahu wa taala kala ko haala yo Allah okku en taw ko kalten ko taw ko Allah haali e ko nelaaɗo mum kaali sallllahu alayhi wa sallam, ko nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam haali ko e ko moƴƴuɓe kaali ko. yo Allah okku en kadi nande e jabde e naftorade e famde. yo Allah dandu en kadi dendagal tatande. yo Allah yaafo en kadi bi jahi rasul sallllahu alayhi wa sallam. kono noon ni kadi hande kalten kadi ko ganduɗa dendagal jamiroje nela sallallahu alayhi wa sallam e dentingol makko neɗɗo o rento nde renti o rentina neɗɗo o kadi nde rentoto ganduɗa bonnoji korka ene bijtinabil muftirat. قال تعالى الله سبحانه وتعالى وبحالة القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله سبحانه وتعالى حالة القرآن تو بحالة جولبة هوروبة بويبة نيامي جري ها غندودا laaɓon mon ha mbawan sirnude garawol danawol ganduɗa e ɓalawol min alfajir gandu fajir sekima. kono wona paame wona ya ƴeewoye garayol ɓalawol e danawol gadda ara ƴeewa e tawno hande hay sukaɓe guite mumen belani saka mawɓe. wona ɗum ko o yiɗi ko o wimon Allah wi ko ganduɗa ñaame jeeɗe ha fajiri seeko ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi ha fajiri seeko. fajiri so seekima ñamde harmanima, kala dendagal taƴoje ko karmanima. kadi ñam jara ha heddo hakkunde ma e fajiri o noddinede nde fodde kada janga ayeji 50. kono wadi hadisi Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان فأبصر رجلا يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وإن الأرمي صلى الله عليه وسلم كان شداد ووي غندا وندين الأرمي صلى الله عليه وسلم أبن جها ganduɗa taw lewru ndu dañi balɗe 17 e korka. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yi neɗɗo o ganduɗa ombo hombo woni ganduɗa yaade neɗɗo itte kecce wona ittede jaaha ɓandu ma itte ƴiƴam mayɗa men ɗum ɗon taw ganduɗa ittoroɓe affaire kunuɗe ɓeɗe mbaɗa ni ɓuuco ko men ganduɗa ɓe ɓuucode ƴiƴam ɗam yalta. joni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi on kombotoɗo baɗanteɗo o e baɗowo o fo korka mabɓe boni ɓe taƴi. rawahu ganduɗa oɗon hadise ganduɗa ko rawahu Darimi ko ganduɗa on habri o hadise. فقال فيا أيها العبد تجنب المفطرات في رمضان وفي كل صوم تصومه. hema an maccuɗo Allah korowo rento dendagal
taƴoji korka e nder lewru korka wa fi kulli sawmin tasumu e denndangal korka korta ya rento ganduɗa taƴoji ɗi lakin ihtamma bi siyami ramadan fala tata'ammad shay'an min al-muftirati o wi ya rento ya tinno e horde lewru korka ndu hoto tawi kadi e tajje korka maɗa tajje korka ɗin woni hollum wa hadihi al-muftirat ɗin woni hollum ya al-hijama kama fi al-hadith al-hijama woni hombade kama fi hadith woni ganduɗa no mbinen ni yaade ɓandu ma itte ƴiyam maɗa men ɗum kama fi al-hadith non ko ari hadith al-mazkur mo jangden sabiqan jawtuɗo ولكن كونون إذا كانت الحجامة بالآلة فإنه يفطر المحجوم فقط كونون ستوي دم نون إتر إيا مايدم دم ندو أو يه كوتو كوينو ميرسيج كو ماشين إتدم ونا ندو إتر هنوهم دوم فإنه يفطر المحجوم كو أونتن إتن تيرو كو أون غندا تج كونون إتو بيبي تاودي تن كو ماشين أون كورك مي بناني ولا يفطر الحاجم أي بونتا كورك أون مو غندا إتنوبو تود إتركو مسين لأنه لم يباشر بفمه مص الدم سحب الدم الكثير من البدن نغندا سباب كانكو كوارك مكو بناني كانكو إتنتونا مكو مسينو إتري كادو وداني هندوك مكو إفود يمدب كودو ده كوارك مكانكو بندا كوارك إتنا رو تنبنات ويكون نان كادي إن بندا كوارك أو يسحب الدم الكثير من البدن ittude tiir ƴiyam keewɗa mi ɓanndu mi bonna korka demi ittabarru'i bihi kono ittude ƴiyam ngannduɗa ɓokkirde ƴiyam woni donde san taw ngannduɗa e lewru korka fa innahu mulhaqum bil hijama ɗum kadi ne konte ngannduɗa waddete ko comme no jar ko way kono hombade ni no wayni tan ittede ƴiyam maɗa mi ɓanndu ma ko hono noon nanguite fa yuftaru bihi ina bonna hen korka ma kadi ولكن إذا كانت ضرورة فإنه لا بأس به من أجل الضرورة kono noon so tawi ittirɗa ƴiyam ɗam ko ganduɗa sababu ne lor darura ganduɗa ko lor comme no neɗɗo ganduɗa pota neɗɗo sohla okkede ƴiyam ganduɗa gara mbaɗa ɗum sofe ko ɗum takma okkude mo accident waɗa en waɗi manque ƴiyam gara gokkira ɗumen walla neɗɗo manque ƴiyam gara gokka ɗum ƴiyam wi ɗum kam ganduɗa ko la basa haydara ala hen ngol ɗon gokkugol e ittede ngol ɗon ko noon o waxto من سحب منه الدم الكثير كونون نكدي كورك إن بون أون بونغندا أون إتارم يم كيودم ويقضي بعد ذلك غندا إن يوم يلاو متشغلهم الأكل والشرب وكل ما كان ملحقا بالأكل والشرب ويما كدي نيامد يرد إن بون كورك e dindangal ganduɗa ko ina nangire comme noon ñamde yardu ganduɗa ko ñamminde kono ko ganduɗa kal mahalil maghziya lil badan wa kadhalika hiqdu ad-dami fi al badan fa innahu yughzi al badana fa kulluha muftirat o ma ido de ganduɗa kala ko ganduɗa ina ñammina bandu ila ñamde yarde hay ganduɗa ko woni ɓeydede ndiyam en wattede ƴiyam en ko ganduɗa ɗiɗo gueɗe kala ɗeɗe ganduɗa limtetede ko ina ñammina ɓandu ɗe ɗon so tawi ganduɗa ya fam ɗin fof ko bonnoji kadi ina jeeya ko bonnata korka kadi wima ta'ammud inzali lmani bi mubasharatin aw taqbilin o wima kadi ina jeeya e ko amdade kadi bonnude korka woni jippingol mani tawini amdi ɗum bonna korka ganduɗa yalti wadde ganduɗa haaldede so téléphone so face à face on de jumsima walla fiwide mo hamani yalta fama ɗum fo ina bonna korka walla wonde ɓocinirde mo ɗum fo ina bonna korka وفي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل هذا الحديث هو أبي هريرة يتيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى الصوم لي كوركو كنيمجي وأنا أجزي به وكانكو كدي يوبات كوركا ويندو يدع شهوته ندو أن أتشتو يوم ثباب مكو كانكو الله يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي ندو أتش
tuuya makko ganda e yidde makko o acca ñamdu makko o acca yardu makko sawa woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko e waɗ on jihad rawahu al-Bukhari hebri al-Bukhari wa kadhalika al-jima' ko non kadi al-jima' woni wondude joom suudu ma e lewru korka fa innahu yuftaru bihi ɗum de kam ganda kadi ina bonna korka ɗum kam koko bonnata korka tan ko ganda so alda ganda tan gonda e joom suudu ma ara fijja wonde mum ha ganda mani jippo korka ma boni hay so mani jippaki sa wonde joom suudu ma ganda korka ma boni خروج غندا كونون كدي خروج دم الحيض والنفاس من المرأة فإنها تفطر به كونون كدي غندا يد فيلر ونده debbo kadi ganduda e iyam besungu debbo anda dum ina bonna korka makko te wala yasihhu sawmuha kadi sallata kadi horde mo korka makko sallata ma adamil hayd wan nifas taw omo wonde fiilay walla iyam besngu on ganda korka makko sallata hatta tathura ha wala ba li hadith abi sa'id radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam o abi sa'id wi kanko o wi wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam wi alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha o wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi mate wana so debbo o so tawi so fiilima o juulata o horda o yi mate dum wana ganda ustari dini makko rawahu al-Bukhari Bukhari habri dum wa hadha al-muftir laysa lil mar'ati fihi khiyar o ngol dido ngol tajgol non wana ganda debbo ala hen solution wonde wiide mi ganda ko jiiri fiila holno korde ala kordata tan walla wiide ina jogo hen solution wiide no hoora tan ina wawi hordu hen wayni ala ko dum ko wajibu ko ganda ko hebar kala debbo ko ganda kadi so hebima kadi dagonta ko ma julde daganta ko mo horde o ma laaba njoba korka ma insha Allah ta'ala لأنه من جبلة المرأة بخلاف المفطرات الأخرى أردت ما كدي غندا دum non ko arta e rewbe kadi ganda jidani muftira ganda tajoji goddi di nande ñamde yarde ne gede godde ndo kam ko hebade debbo tan fa innahu yajibu ala al muslim an yatajannabuha fi sawmihi jidani ganda tawje ni ganda ina wadde jullo o ganda rentade den woni ñamde yarde en ganda afsu en jima en izal mani en den gede يجب عليك أيها الصائم أن تتجنب كل ما يؤدي إلى الفطر من الأسباب المؤدية إلى ذلك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإهما أن جول كورو وي يا رينتو نندانغال غندا كو إنا نود كنا أد إنا ناو ندو فيودي كو تاجر كودكم dendagal ko ganda sa wadi dum tajal korka ma neddo an ya rentu dum e dendagal sabuji takkoji ha korka ma bon ya rentu dum dum taki kadi nala sallallahu alaihi wa sallam wi laqid wa hadi laqid wa baligh no wi hadith yawtudo wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'iman wi ba on laqid wandi yo hebbin diam sin sorbindo illa so wana non taw laqid neddo in hori neddo sin hori yo usti ndiyam de kinide wasa fooda yewde wona yewtude yettude goddul bonna korka ka kon non kadi yajibu alayka an tuhafiz ala sawmika min al umuri allati tudhhibu bi thawabihi ina waddi ma neddo kadi e rende dendangal ganduda ko ganduda korka ma ina waddi ma e wadde dendangal ko ara wada a korka ma hisan leenida aran ko ganduda allati de ganduda min al umuri e gede de ganduda allati tudhhibu bi thawabihi ganda ndena hoore ma e de gede de ganduda sa wadi ina naw baraji korka ma den to da e wadde den dena den hakaza kal kadhib ko wayno fenande dum naw baraji korka wala ghaibati nyoore kadi ko nonni kadi naw baraji korka wadna mima bodi ka woni rendindi yaade ni jaga hala gaayet dum ina ganda ina bonna naw baraji korka wa ghayra hay ko wana dum min adh-dhunubi bakatuji وكذلك ko hono non kadi tajannab al-jahl ndenta majjindi yimbe al-jahl ala an-nas majjindi yimbe ganda dum kadi inna baraji korko hatta ala wadi hasini ko bi non aw zawjatika walla jom suudu ma ndenda majjindi men dum ganda ne baraji korko
وتجنب الصياح والخصام kodi ndentoɗa kadi ganduɗa duk deede yaade ni wulla da ni wulla tan wulla ko ganduɗa ko ala mo fiide janta ɗum fo en naw baraji korka wantabih li sawmika intibahan ya rente korka maɗa intibahan tamman ya rento e korka maɗa ya ganduɗa dentugol ganduɗa timmugol sa rentima dentugol timmugol Allah renma ya rento dentugol timmugol e korka maɗa ndiyana kadi kala ko ina nawa baraji korka maɗa ganduɗa e wadde kala ko ina nawa baraji korka maɗa minal muftirati nda ko wayno ina jeeya ɗin gueɗe ganduɗa tajoji korka ta'ammudul qay'i ganduɗa teyde ganduɗa teyde tudde woni ganduɗa kono oolaɗen walla itti peɗe nanna e nder hono pour ha tuuta en ɗum ganduɗa kadi ina bonna korka لحديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء حديث من أبي هريرة حالهم رضي الله عنه ولد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فعليه القضاء قال أن تودوتن إن أمدين تي كما يتبدل من أن ولهم هاتوت يا فام ودي ما يبدي ونيلام ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه كنا ستوي توري بتي ما تيا إنت توتي وي غندا فلا قضاء عليه جبدي وداكما غندا نون so tawi ruttani kadi on ganda yimbe so tawi tuurde ruttani so tawi tuurde rutti ayo nyalam so tawi de ruttani non e ganda yobata nyalaw Allah woni gando Allahu a'lam ko non kadi fa ina kharaja al-qay'u bila ta'ammudin fala yufṭir bihi so tawi non ganda tuure yalti ko alda kadi ganda e ganda teyde taw attinan tuurde yalti e dum ganda kadi bonnata korka maada so tawi kadi ruttani kadi mbieten wa amma al-amil so tawi non ko teydo fa yalzamuhu al-qada'u waddimi e makko yobde on nyalawm wa kullu al-muftirat inma yuftiru biha min kulli ganda kullu muftirat kala dindaga tajoy di non ganduda inma yuftiru biha ko intaji dum ko man kan ko taja dum no tajata non ko korko on mo ganda man kana aliman on gandudo man kana aliman biha ذاكرا مختارا لا ناسيا أو جاهلا أو مكرها غنودا kala non mo ganduda tajata tawana ganduda on kala ko ganduda an neddo andi dum do ko tajata a wadi dum do korka wadi dum korka ma taji kon non wadde hunde ar sikka dum do ganda ko korka ci wadi a anda be bima hadra waddaki wallahu a'lam bi muradihi o rentari kadi jangudi ganduda andude janga ha ganda ko woni nyaawoje dum kam hay lakhdade haaldum kala kara wada andu ha para ko batta ko Allah haari hen ndora wadde non jangien ganden holno bawade rewde Allah subhanahu wa ta'ala ganden nyaawoje de juulungo e korkaji fof inshallah yo Allah jabane onon jarro kadi on jafo kadi ko dum woni hande yewtere men hande rendi do yeso inshallah ta'ala ma on keb kadi e ganduda galle jom so Allah lamdo haji onon jarro on jafo yallo yafa en taqabbal Allah siyamana wa siyamakum inshallah jokke golle partager o abonné o fo inshallah non astaghfirullah wa atubu ilayhi in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallallahu ala muhammad wa ahli baytihi